paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Wawang Kyle, baru dahi ta silpon mo Kino kagat-gatang ko dito Nagngina siguro dahi tanya. Nangina talaga Antay, kabarbaro ti silpon ni Uncle Kao. Ay ipilit na nga minagumatan. Isong inig ka kung iti pinaggatang na tapno sumardengan. Ay, kita man ta silpon mo, Uncle. Saan? Di mo sagsagi din. Kita lang man. Minton ko na dadail na. Kat nun nakaparabaw lang di talamisaan dahi ta cellphone. Ha? Anya nga iti sirbina da ito yung silpon mo. No saan mo nga usaray. Kwarog, nakitam ni Kapitan. At dahi di balay da. Saan nga ta asumrok dito yung barangay hall itangal daw? Saan mo ta nakasukat? Ay apay ngay, nalipatan nan sa matasisyon mi itangal daw. At dabambantayan na, kagawad. Anya ti bambantayan na. Di kagat-gatang na asilpon na No kasta, nagatang na matlangan, di nabayagan nga arapaap na asilpon. Anya day talut-lutum asidaan dungaw. Nateng asinagpawak iti nateng. Puro natang? Ano ba yan? Agriri ka? Kat inggatang mumot iti cellphone, jay kwartata? Apay, awan la pulos tinagbateng. Kat no sika tinangyawat iti piso abarya iti inted ko kan ka. Danda ni awan tupay pinagpletem anagawid. Kukod ko matisidaan ita. No saan mo nga impilit agumatang iti cellphone, adi mo matngarod kayat nga usaran, di adda ko man na imas asidaan ta ita. Diyak usaran ta mapirdi. Sapay nagngina ti pinanggatang ko. Kimatang gayam ni Kapitan iti baro asilpon na, Maray. Ay, huwen Maray, jak kumakayat ngam ipilit namot ngamin. Nauma mo siguro ni Giselpon na, anagalutan iti nangisit alastikaw. Huwen ang mabalin ko mapaymot dahi jay nga usarin na. Bayamon, Maray, taamin na makitkitak a Kapitan, talagang adamot hayte kasilpon da. Mabain mo't asiguro anagalutan lang iti lastiko ti cellphone na. Antay, napay ngayon nakatugaw mo't laangan di tasalas ni Uncle. Ay, jakman amukan kwa na. Manipod ginatang na dahi a cellphone. Dita namutan nga agmalmalab. Bambantayan nan sa lang mo't na silpon na. Wen nga rod, nakaparabaw lang iti lamisaan. Di namot nga rod kayat nga usaran. Ay, sayang di na usaran. Tumakder laang ni Uncle mo no mapanmangan. Kalpasan ti panangan na, agsublin tumanen iti salas amang bantay iti cellphone na. Inakman kasaritan ni Uncle. Tamapan kami agrondain ton rabe Kita ko na. Ay, sus! Nagmayat na ito'y kagat-gatang ko asil po nandya. Day baga Uncle. Anya day ta? Di pa nagrundami kadag iti tanod ko inton rabe Shhh! Aguli magkatanay. Agsilaw-silaw ti silpon ka. Kasla da kayat na nga ibaga. Anya ko mati kayat na nga ibaga? Isungarod day tati kayat ko amaamuan. Anya nga itima ko naman Uncle. Agrunda kami ka din ton rabe Nagmayat ti silpon ko kagat-gatang. Jak pulos agbabawi agi matang. Uray nangina. Anya nga iti kunan ni Kapitan, shit. Agrunda tayo no rabi Sanay, napaypaylaang. Ay, apay nga saan manan? Maturog tayo kitday. Ay, sabagay, kayat ko't maturog. Ngam, saan nga tanga agungat ni Kapitan? Saan nga agungat day jay? At damot ka barbaro asilpon na. Ay, apay ko mga agungat ngay. Apay, Maray. Asino di ibagbagada nakagatang iti baro as cellphone? Ni Kapitan. Aya! Ay,
Damag ko pa'y anangina ka no ginagatang na cellphone na. Wan, kanginaan sa kanaw. Imbag man ta nakagatang iti baro a cellphone na. Ang apay nga'y ta saan samot ten arumrumwar di tabalayda. Nadla mo matday ta. Ay namaray, adda ayamot ti saan ko amadlaw dito'y barangay tayaw. Abak mo pa yun ti CCTV. Noon, makikitak amin asuli na ito'y barangay tayaw maray. Amok amain amapaspasama. Wan ata graman baro a cellphone ni Kapitan na amuampay. Bili baka talaga ken ka. Nobel bilang at numanuad aras arumwar ni Kapitan di tabalayda. Na, naglaing kan. Kunak tumukang kamaray. Ngampod no, Maray. Amanipod na kagatang iti baro a cellphone na ni Kapitan. Saanan arumrumwar di tabalayda. Tapay ka no, asan arumrumwar di tabalayda ni Parintay? Adda nga rod baro a cellphone na. Ay, so may lagayam Nga uray dagiti tanod na. Kahit saan damit tayo nga grunronda iti rabi Tinulad na ni Kapitan. Adalang baro a cellphone na. Saan nang nga ramidan iti trabaho na, kas Kapitan? Jelat nga rod cellphone na abaraon ti bambantayan na. Apay, masapol na bantayan na. Kano nga'y takawon da. Apay, nanginalauna iti silban. Nasurok ka no a kwarta timbayan na. Ayun na yan, nagnginan ngay. Una, iso akas tauna iti panang bantay ni Kapitan iti silpon na. Oh, apay nga kudkud ka, inteng. Ay, naapo, natang manin ti sidaintan. Wan nateng nga adasag paw na anateng. Natang mila anatengan. Aganos ka, gimatang kagayam itinangina a cellphone mo. Ta dyan cellphone ko latamot ti makagapo Anusam takas tati kayat mo. Nujak mo mangan. Ay, mabisinanak Kumapsutak pa yun amang bantay iji cellphone ko iji salas. Ay, saanan anas ka nabantayam jay cellphone mo? Ay, apay asaan ka nakanginin Jak pa'y nakita nga inusar mo. Usarak to ka di. Ay, buludok man kit diinton madamdama. Taawagak man ni Marikwanag. Nagasidig ti tersina na awagan pailaan. Wen tapno mapadas tamot day ta cellphone mo. Sana mabalin na padas-padasam. Mapirdi. Akit, banbantayam nga rudlatan na kasta. Saan kayo sabit nga grunronda? Agrunrunda tayo niya, ship. Kahit saan matay. Anya klase kayo at anod ngay. Tasan nyo mga raramidan ng trabaho yaw dito barangay. Di nakman kita-kitaan matatabad yung. Kat may ship kwarog ta amo na asong batan di ay nga sa lodsod mo. Kwarog, anya tisungbat mo. Maturog kayo langay. Nagrunda kami inton ibagan ni Uncle Kao. Un nga agpaiso. Urayan mi nga ibaon na kami ni Kapitan. Kastagayam Apay tataba daw. Apay, pudnaw nga dabaro a cellphone niyang kalmaw. At nagngina a cellphone day jay. High-tech pa'y Iso nga buwan-buwantayan ni Kapitan. No kasta, nakadulay, na ita cellphone na. Nakaparabaw lang matitilamisaan day jay salas da. Adi pa'y kano silaw-silaw na. Aya. Saan lang agsilaw-silaw? Ket no agan andar pay. Ay, nagmayatan di ata. Baka pa'y tumayab. May mayat man ano tumayab. Di mo matsubraan Apay? Mga numangagdag iti agtatakaw ket mapandatakawan. Ay, uwan gayam. Sapay kat saan tayo nga agron-ron di ay tirabi Iso nga rod nga gawlimak ka. Tuyan, at napapanak, ita Arabia. Sa dinaw, ti papanam. Papanak lang mo tagpasyar Agpasyar ka, Rabiay. Ita lang nga mapanak agpasyar. Wan, ngam Rabiayin. At daayamot agpasyar iti Rabiay. Adda, siya ngay. Adda lang mapan ko bisitahin, nagayam ka. Ay, turugin dunggo.
Naa! Kunak no asino ti kan kantaam ang maturog. Day tagayam silpon mo. Apay ti pagarop musika. Di nakpay pulos kinantaan iti kasta. Na, Day takit din silpon mo nga awan rikna na ti ingka kang kantaan. ingka maturugan ta sumaruno aktaw. Nah, Maturug pa day to silpon ko. Turugan silpon ko. Turugan silpon ko. naa! Turugan silpon ko. Maray, nangag mo ti panagtaol dagiti asoy di rabi Wun maray. Apay nga ta nagtataol ta. Ada siguro nakita da Day tamod ti atap kaw. Saan ngamin nga agronronda dagiti tanod. Kat amang ano agtatakaw dagiti at tataulan dagiti aso. Agpada ta iti pampanunutan maray. Yung awan pa'y mat nag-report ang natakawan. Awan pa'y. Mamuaklatano ada matakawan dito barangay tayaw. Ala, ibagam tungarod kanyak maray. Apay anaskan amamuam. Ay katun Kat, anya ngay nga ruti gatangam, tayo may ka. Ay wun gayam. Umaya gumatang iti kape ken asukar. Itimplaak man ni badung kaw ta nakaturog pa'y. Nakaturog pa'y kataldawan. Ay napan nagpasyar idirabe ay. Rabi anapan nagpasyar. Napan nakano binisita jay gayem na. Iso po yatan. Wun maray. Pangriing ko man da ito'y kape at timplaak para kan kuana. Uray ni Inteng kat napuyat mat idirabi Tapay. Ay, binambantayan na ajay nang asilpon na. Ay una yan ti panangipatag na iti dayta asilpon na. Ay pirme, mare. Iso nga aging gaita, nakaturog pa'y laang. Agpada da nga rod akan ni kabadong anapuyatan. Wen, kaya't kung nga rod nga isubliday dya asilpon. Taapay nga isublime. Kasano, isumutlatan ti bambantayan ni Inteng. Un nga rod. Saan pa yun nga umay makisisyon ka po iti dayta asilpon na, maray? Isu pa yan ati kan kantaan na sakbay amaturog. Imbes kumaasi ka. Wen, mare. Ay, jakla ko man inikan iti kwarta a pinaggatang na iti cellphone. Agbabawi ka man, ngam naladawan. Nakagatangan. Ay, ison tidungdungwan na. Isukot day tatidakas na ita. Imbes asika kumatidungdungwan na, saanan tadyay cellphone nan. Angkail, umayak man makikape. Awanin. Ha? Anya ti awanan, Angkail? Di baro silpon ko. Ha? Di nangina bambantayam dito'y sa alasyaw. Tinakaw dan sa idirabi. Ha? Nagturid mo tan siya nagtakaw. Nagronda kayo ano saan? Saan kami na nagronronda, Angkail? Apay ngay? Tunggal ibagak nagronda kami. Pagulimakan nakmatadagaws. Iso ang nagdesisyon kami na saan kami nagronda. Iso natakaw ti silpon ko. Basol nyo. No apay natakaw. Magpabasol ka man ay. No nagronda kayo, di saan natakaw ti silpon ko. Ay, nakariingan ni uncle mo, kwarog. Nakaringan tayo nga magsangsangit man. Tapay, napanaklang gimatang iti pandisal di tabi kiray. Ibagamon na niya tinapasama kang kail. Tinakaw dati silpon ko idirabi. Ha? Ada nakastrak dito balay. Ay kunak manuing galot mo day taari daw idirabi Sikaban kiti. Kat no si kati para galaw. Ewan ti patpatag ko silpon ko. Nangag mo, kwarog. Jay silpon nanti ipatpatag na. Saanan asya nga anten. Oh, kita man kail. Agsilos pa yun ni Antay. Nakaringkan ba daw? Nakaringa kaon. Kitururayag yung timpla makapay. Napanak gimatang iti kape ken asukar di tatersina ni Marikwanang. Kahit nakichismis ka manay. Nagbayag kan, anapan gimata. Magtimplakan. Nay,
Anya day ta nakaparabaw di talamisaan. Apay, di mo amuday ta. Silpon mag, Way, nangina day ta. nangalaam. Silpon ni kumparing ngayon tayo. Napan ko yung libas ngayon nalay di rabe. Anya, day ta tinapanam idirabe ay. Nagmayatin na silpon day tuytuyak. Isugaya mabinanbantayan ni parinteng. Nagmayat. Kahit si kamatan timang bambantay ita. Ay kituin eh. Iso si kapay lang. Di mapanagmulay di bangkag ta. Agab sintak pa lang ah. Ay sana mapalain. Si kakeden tagbalin asadot. Gapoy ti day ta cellphone. Ay, inak isublay kin ni kapitan. Imayin subli ni nana to yung dito silpon mo ang kail. Ah, Nailawaan ka no nga imay inala ni tata ba dong itirabe eh? Ay, saan mo nga itad ka ni uncle mo, Kwarog? Pangtidak ngay nga raw. itid mo latad ka ni Antem. Wan, Kwarog. Syakla ngan, tapno ang trabaho ni uncle mo. Ala, yawat mon kanyak, day ta a cellphone. Ay na, kapitan! Agagit ka para iti barangay mo. Saan lang a cellphone ti pangpangrunam. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.